Lakhipuronline online puthok saba June gi tang kun mari thangje numit ki Khomjinba Pao tabirase ahan bada maroi ba pao tongan ba lup ni fuga loina delimitation ki mayokta BDF na June gi tang kunthra da Barak ban kaukre handak ta pangthok ki ba area delimitation ki draft proposal asida Lakhipur gi miyamna penatre khongjang sangsin ga dauri Sahitya Academy na Bal Sahitya amadi Juba Puruskar Award phanglaba singi ming ngarang lauthokre Maithili Manipuri amadi Sanskrit ki mana singdi kona lauthoklagani Hausi koiriba Manipur gi irang asi loisanaba gi matang da khananaba rajniti dol pumnama ki obe mifam amang asi New Delhi da pangthoklagani amasung Amsu Silchar District Committee na Silchar amasung Udarbon gi mahiroi singda ikai kum nazaragani Haujik mapungoi papau tabirase tongan balup ni fugalina na delimitation ge mayokta Barak Democratic Front na lakliba June gi tang kunthra da Barak ban kaukre election commission gi maphamda Barak Tampak ki mioi singna delimitation gi draft proposal adugi mayokta janing da phongdokla duna Tampak asigi lup ni fugalina na June gi tang kunthra da Barak ban pangthokna na ba sem sare haina BDF ki chief convener Pradip Tarai na phongdokre হিন্দু মুসলিম সমস্ত জাতি এমনকি চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যেও যেভাবে বঞ্চনা সৃষ্টি করা হয়েছে তার প্রতিবাদে আগামী 30শে জুন আমরা গোটা বরাক উপত্যকা ব্যাপী 12 ঘন্টা বন্ধের আহ্বান করেছি 40টা সংগঠন ইতিমধ্যে যোগাযোগ করেছে এবং আমি আসাম সরকারের কাছে অনুরোধ করব যে আপনারা কিন্তু এই বরাক উপত্যকাবাসীর সেন্টিমেন্টকে নিয়ে আবেগকে নিয়ে কিন্তু আপনারা কোনো রকম নোংরা রাজনীতি করবেন না বরাকবাসী কিন্তু ঐক্যবদ্ধ Konjing Lakai Guest House ta ngarang Lakhipur constituency gi akhanaba mifamama pangthoktuna handakta Mikal Commission na putokhiba delimitation gi draft proposal aduda yaningda ba phongdokre ngarang June gi tang kunhumdoi gi mifamaduda sarugya khiba Mitei Pokailuk ki president Yumnam Nadia Chana haikibada haukiba June gi tang kunda Election Commission of India na thokhiba delimitation gi draft asida Mitei na pungna leiramba Lakhipur constituency asi machet tana khaidokiba si yamnamak pen aduna athuba matamda aiba cherol thaduna khangalagani karigumba Lakhipur constituency asi hanagi mawongda thambidrabadi tongan ba CSO Singapore akanba khongjang changsilagani haike Athauba ningsinglup Lakhipur gi president RK Sanahal na haikibada election commission puthokliba area delimitation gi draft proposal asida Lakhipur constituency bu punsinbagi mahutta hena machek tahalibasi yamna pende aduna Lakhipur gi miyamna apunbagi kholau ama lauminasi haina phongdokhe mifamaduda Social Development Association Labokpar Part 2 ki General Secretary KH Birola Singh lonana Singerborn United Club Manipuri Youths Front of Assam maifana chingbagi mihut kayana sarukjakhi June gi tang kunda Election Commission of India na proposed draft ama miyamda Sandorakpasi ekho yam satina penje de yam satina jajaning de hariba proposed draft asida thodok hendongna mingoina panjarabada Lakhipur Assembly Constitution asida ekho charakna chawrba khungang mingoina panjarabada Singerbon Rupaibari Koroi Kandi Kakmara Tolengram loina na Chandrapur Pap Sapur Moina aduga akogi Palarbon siding Manipur chingba maru ba matam koina dagi hariba Lakhipur Assembly Constituency asida lejaramba adugumba khun singase machet thona thogai dikre Singerbon Rubaibari na chingba khun maru ba khara Sunai Assembly Constituency da pusan bikre aduga akogi Koroi Kandi Kakmara ate siding Palarbon gi siding na chingba Chandrapur gi khun kaya Mitei khun kaya sina Udarbon Assembly Constituency da pusan bikre asigum laba aikhoina yam satina tabada khamprek khangba asigumba Bharat Sarkar gi dima proposed draft asi aikoi yam satina mase jajaning de masi
गे महुता अखोई हारिबा लखीपुर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी सिदा हानादगी लेजरकपा मैतै खुनसे अखोई हानागी मफम अदुदा लेंगंदना लखीपुर कंस्टिट्यूएंसी दा अदुम थंबिउ हाइदना अखोई लखीपुर ऑनलाइन न चिंबा अते अते मीडिया कया के खुतांगदा वाकट असी फोंदोक जबनी हारिबा वाकट असी अखोई अथोबनिंग सिंगलुप मितै पुकैलुप सिंगरबोन डेवलपमेंट एसोसिएशन माइफा अते अते छात्र नहारों के रूप सीएसओ कया मैरा पाइबिना चिंबलुप कया की वाकट अदो पेनदबा मयाम अदो मसीगी मयाम की पेनदबा खोलावदो आइना मयाम की महु सिंजरेगा वाफम से मीडिया की खुतांग संदोकचरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना जून की तांग कुंदा प्रपोज दा एरिया डिलिमिटेशन की मतंग दा थोखिबसी अकोई की यूनिटी की मुहूर्ता अकोई डिवास्टेशन ओइबगी मोंगदा मैम पब्लिक न उजै मदुना मरम ओइरा हारगा अयाम्बा मरु ओइना लखीपुर कंस्टिट्यूएंसी दा लेरिबा सीएसओ की रिप्रेजेंटेटिव सिंगना मसिबु कंडेम तौरी काकमरा मैरा पाइबिलुप अमसुंग काकमरा चौखट थौरांग क्लब अनि नसिंदुना काकमरा खुंगंगदा मियाम गे ओबे मिफम मंगरांग पांगथोखरे एरिया डिलिमिटेशन की ड्राफ्ट प्रपोजल असिदा खुंगंग असि उदारबन कॉन्स्टिट्यूएंसी दा पुन्नब होनरगलिबा असिदा यानिंगदब फोंगतोकपगा लोइनना मेमोरेंडम अमा लखीपुर की एमएलए श्री कौशिक रायदा पिसिननब लाकपदा एमएलए युमदा लेरमदबना पिसिनबा ngamkidre हौजिक ओरगलिबा डिलिमिटेशन की मतंगदा काकमरा यूथ क्लब अमसुंग मैरा पाइबिलुप ओजा मैम पुल्लगा मिफम फमगरे मिफम सिदा अखोई लखीपुर सब डिविजन मनुंग चन्ना लेरिबा हाने की फिबम सुमाइना लेहनबिउ वाइना एमएलए कौशिक सार की मफमदा मेमोरेंडम अमा पीबा लाक्सबनी पीबा लाक्पा सिदा सार मयुमदा लेरमद्रे मयुमदा लेरमदबगी मरमना अखोइना ngasi चीफ मिनिस्टर की हेमंत बिश्व शर्मा की मफमदा अखोइना सिगी माइदी सिगी मतंगदा मंगोंदा रिक्वेस्ट तौजरी अखोई हाने की फिबमदा सुम लेहनबिउ हाइदना हाइजरी खंगहनजबा मा ऑल असम मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन सिलचर डिस्ट्रिक्ट कमिटी न सिलांगदुना लागलिबा जुलाई की तांग मापंदा सेवा अमसुंग असम हायर सेकेंडरी काउंसिल न लौकिबा एसएसएलसी अमदी एसएस एग्जाम दा फर्स्ट डिवीजन अमदी सेकेंड डिवीजन दा माइपाकलखरबा सिलचर अमदी उदारबोन कॉन्स्टिट्यूएंसी न कोनमा स्कूल कॉलेज सिंगी मणिपुरी अमदी मणिपुरी मुस्लिम महिरोई सिंगदा इकाई खुमनबा फोंदोकपगी थौरम पांगथोकदौरी फर्स्ट डिवीजन अमदी सेकेंड डिवीजन दा पास तौखरबा महिरोई सिंगना डिजिटल मार्कशीट पास सर्टिफिकेट सिंह लाकलिबा जून की तांग 19 की मनुंगदा आमसु सिलचर डिस्ट्रिक्ट कमिटी की जनरल सेक्रेटरी बासान अखम की व्हाट्सएप नंबर 8473976327 नत्रगा आमसु सिलचर डिस्ट्रिक्ट कमिटी की फाइनेंस सेक्रेटरी लाइतोंजम बिजेस की व्हाट्सएप नंबर 8638859537 नंबर असिदा डिजिटल मार्कशीट अमदी पास सर्टिफिकेट सिंह थाजनबिरकनबा आमसु सिलचर डिस्ट्रिक्ट कमिटी की माइकेतगी खंगलकली मितै पुकैलुप अमसुंग अथौबनिंग सिंगलुप लखीपुर लोइनना बराक तंपाक की मैरा पाइबी इमा सिंगल लोइनना लखीपुर कोंजेंग लेकाइदा लेबा मणिपुरी गेस्ट हाउस दा ngarang जुनगी तांग 19 दा फमकिबा मिफम अमदा हंदकता मितै पुकैलुप अमदी अथौबनिंग सिंगलुप लखीपुर न खोमजिनजखिबा तेंगबांग सेल पुदुना मणिपुर दा चटलुबा युमनाम नदिया चान माइबम मनिधोन आरामबम नंदबाबू अमदी डॉक्टर केएन चान मियोय मरी की पौदम मियाम मांगदा थमकी मिफमदा चगा चादिंग की पौदम मितै पुकैलुप की सेक्रेटरी माइबम मनिधोन लानखट की बकलोइनना मियाम नसु यारे हाइना आयाबा फोंदोखि हाइरि नुंगाइरबा पाव ममिंग लेरबा गाइनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर यशोधरा राय सगोल सेनमिट खुदिंगी नुंथिल की पुंग अनि तापा मतमदा वेल केयर मेडिकोस लखीपुर टाउन दा लाक्तना लायंगदौरी एडवांस बुकिंग की दमक वेल केयर मेडिकोस लखीपुर टाउन की मोबाइल नंबर 8134835398 नंबर असिदा कॉल तौबिदुना खुदुंचाबा सिलोबियो खंगनजबा मा हेल्थ केयर अमदी पैरामेडिकल साइंस दा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ना सखंगलबा चाही अमगी डिप्लोमा चाही अनि की एडवांस डिप्लोमा अदुगा चाही अहुम की बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स तंबा यारगनी
Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar anina kusam naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba hore. Healthcare ki field da skill development oiriba medical laboratory technician, operation theater technician, physiotherapist, radiology imaging technician, patient care management na chingba 12 pass tawraba singna tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu tabak bijabagi kudong saba lobiyo aduga nursing, yoga attendant, first aid training, emergency medical staff amadi RMP course na chingbagi atenba matamgi oiba course singi tamaktasu admission haujare. SMDEP Civil Hospital Silcharda practical tawbagi kudong chaba su thamjari. Akupa marol gi tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silcharda lengsimbirabu natraga mobile number 939573245 da pau phaunabiyo. Potchambam Janu Albinagawi, I Institute of Medical and Paramedical Science, Bachelors of Vocational in Operation Theatre Technology Tamni. I Gracewell Hospital practical class Taujabani. I have Hum Madi Matung operation whom my partners is Sabangan. Hariba courses Hojiki Matamda Yama Pudong Chaba, most careers in Madina course and hygiene. Mayamsu Hariba Pudong Chaba, Silovina, Wafamasi hygiene. I give me from the side of the Bamra Podegini. I suggested the Institute of Medical and Paramedical Science. We passed the Japan and the Mujahideen in SMDEP Civil Hospital, ICU technician. Chahi asigi Sahitya Academy Bal Sahitya Madi Yuba Puruskar Award Pankraba Singi Ming Lautokre Assamese Wari Macha Lairik Mon Moratora Lariki Aiba Jintu Gitartha Sahitya Academy Yuba Puruskar Fangle Boro Saireng Lairik Som Jiu Arugi Aibi Mainausri Daimari Dasu Yuba Puruskar Manapiragani Haina Lautokre Aduga Maithili Manipuri amasung Sanskrit ki mana singdi kharani matungda lauthokani hairi. Hauzik oiriba Manipur gi irang asi loisinabagi matangda khananaba rajniti dol pumnamaki oba mipamama ngasi jungitang kunmari nungthilgi pung ohum taba matamda Home Minister Amit Shahna mipama poiduna New Delhi da pangthoktuna irang asi laksinabagi matangda kupna khanaragani hairi. Khanghanjaba ma Maifana Haukiba Jungitang Kunmathoida Assam gi tongan tongan ba lupsing luchingba sing oja sing ima maira paibi sing amadi mahiroi sing oiba mipam amada lemna khibagi matungina hayeng Jungitang kunmanga nongmaijing numit ki nungthil gi pung amata bada South Barak Rural Development Agency Hall Binakandida Lupsing Club sing gi President General Secretary sing amasung oja sing gi ta oiba mipam ama pangthok lagani khanagada bahiram sing di Assam gi lupsing gi oiba apunba apex body ama semba aduga Manipur da Hujik Thogliba Irangi Matangda Khanaba Asini Hairiba Mipam Asida Oja Singh Lup Singh Luchingba Singh Pumnamakna Saruk Yabiu Haina Maifagi Maigedagi Khanghalakli Khanganjaba Ma Aphaba Makhalgi Mini ATM Machine Pambiba Singna Mini ATM gi damak Spice Money gi masak naiba distributor ama oiriba Lakhipur Hospital manakta lairiba Rosen Enterprise ta pau phaunabiu Mobile number 7002698857 number asida asimak contact tobiu Aroi beda maruiba pau amukhanna Tongan balup ni fugaluna na delimitation ki mayokta BTF na jungitang kuntra da Barak ban kokre handak ta pangthoki ba area delimitation ki draft proposal asida Lakhipur ki miyamna penadre khongjang sangsin gadawri Sahitya Academy na Bal Sahitya amadi Yuba Puruskar Award phanglaba singi ming ngarang lauthokre Maithili Manipuri amadi Sanskrit ki mana singdi kona lauthoklagani Hauzik oiriba Manipur gi irang asi loisanabagi matangda khananaba rajniti dol pumnamaki oiba mifam ama ngasi New Delhi da pangthoklagani amasung Amsu Silchar District Committee na Silchar amasung Udarbon gi mahiroi singda ikai kumna jaragani Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasi gi oinadi matang asi da loijare